Pozdrav svima, vi gledajte ovog puta, kažemo što vidite po naslovu ovoga videa, ljudi. Kao što vidite, izašavalo se jako čudne stvari u videu. A to je u ovome videu, ljudi. Ali ne, vrati se. Svi su ljudi napisali da se vrati Alen, ali uskoro će se ljudi vratiti. Alen napisao je komentar on. Ljudi, napisao je on komentar. Gdje. Aha, evo ga. Napuštam vas ako želite da se vrati, svi like. Eto, vidite. Ljudi, ne molim vas, da se moj poslednji sin vrati, ljudi. Svi like, svi subscribe na ovaj video ako želite da se vrati Alen Bojkić. Ljudi, svi like i napišite nešto u ovome videu, molim vas. Pošto pozdraviti par ljudi i veliki pozdrav za Anja, ne znam, nije. Pravo, ljudi, pročitajte, velik pozdrav za nju, velik pozdrav za ovoga, velik pozdrav za ovu. Svi ljudi što vidite ovdje, veliki pozdrav. Svi ljudi, svi ljudi koji vidite ovdje, veliki pozdrav od mene i od Ajlina i od Nisete i Larise i od Ajlina, Nisete, Larise, od mene, od Harsa i to je to. Pošto nema ljudi Alena, šta će ako nema mog poslednjeg sina Alena, ljudi moji. Evo, kompjuter je upaljen. Dakle, sve što vidite, evo ovdje veliki pozdrav. Ljudi, da. Ja sam bio, ljudi, u teritoriju, kad sam se vratio, ovdje sam našao pismo i na koje je pisao: napuštam vas ako želite, ja se želim posvetiti nogometu i tako to. Da, ljudi, ne znam baš, ljudi, šta da kažem, ljudi moji. Ne znam, ljudi, boga mi, šta da kažem. Prebaci se svi, eto, na ovaj kanal, naš kanal koji mi snimamo na tom kanalu, a to su Friendovi kanal. Sad ćemo vidjeti ko tamo šta pisao. Ko bude napisao, veliki pozdrav. Evo ljudi. Evo vidim. Evo ljudi, idem ja, ljudi, na kanal. Evo. Ljudi, hvala vam na 97.000 pretplatnika. Veliki. I pa, ako hoće nek napiše nešto u komentarima, čitač komentari i pozdrav u sljedećem videu. A ljudi, jeste vi preplatili na Nisetin kanal, ljudi? Izgleda da niste, evo, izašao video prije 2 minuta, prije 2 sata. 2 videa izašlo iste sekunde. Da, ljudi, tako želite da se Alen vrati, svi like, svi subscribe, upalite na ovaj video, zato što je ovo live, ljudi, ovaj. Da, ljudi. Mrak je, to da živi Ajlin, ovdje ja i vam Larisa. I ljudi, ja ću možda sutra otići na trening, pa se, ljudi, vama ja neću javiti možda,
neka se javi ljudi, Larisa ili Niseta ljudi. Da ljudi, zato što ja idem u teretanu, pa zato ljudi, svi brzo veliki like, share, like i subscribe ljudi. Zato što mi izbacivamo najbrutalnije vide na cijelom svijetu. Hvala vam ovoliko od mene od srca. Želimo da nam videu, da evo ovdje gore bude, da evo ovdje bude 40.000. Da molim vas, subscribe-ujte se na ovaj video, naj pokaže da je tamo puno lajkova ljudi. I subscribe i tako to. Ljudi, ja baš želim ovdje da imamo strelice, evo ovdje, kakica ona i krug. Tako, morate mi vi u tome pomoći. Dakle, ljudi, like, subscribe i to je to. I onda ću imat, evo ovdje ovo na telefonu što imam. To je to zapravo. Da sjednem ljudi. U ovom videu neću baš nešto puno izrašavati u ovom videu. Samo sam palio da vam kažem da ljudi ostavite taj like na video i subscribe. Pišite mi dole u komentarima da li da Salen vrati ljudi. Da. Ćao. I to je to bilo od ovoga. Stani. Ja ne priču. Gdje kamerman ne pričuva je ovo. Alena, koliko ja volim Alena. Moga sina posvojenog. I to je to ljudi. Ako vam se svidio ovaj video, stavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Od tada, lijep pozdrav. I čao. I napišite u komentarima da se ljudi Alenu vrati. Molim vas ljudi. Molim vas ljudi. Zato što ga Larisa proganja da budu zajedno, a ljudi, molim vas, ako me ljudi žele, napišite da me u komentaru srce da se on vrati i da bude sve u redu i da ponovno nastavimo snimat za friendovima i to je to. Ćao!